Iyang okay buni ponar so kala kon pompeyu wan ki shanan gan ko wan ki ligan nanalak nan kanyai wan ki kayong kapna karayong kapna wan ki speaker yung amuk song ko kusan natakan chorus wan ki song ko pung labalap o yung song ko pung kan chorus wan ki sabun mar chon way sanga chapeng lap lelang ka pung maran ranwat program ni Usuhn Rahn pleo patana station boy ka pese automobile police blotter o irakap o makonang way pakanan mangi yet automobile police blotter Raikan arrested ni February 5 yet rai chunga natakan China family arrested ki chungala sa kongway panang in Sompar Tain Barnabas arrested ki chungala sa kongway panang in Sompar Amerita Ioannis arrested ki chungala sa kongway panang in Sompar Rovina Paul arrested ki chungala sa kongway panang in Sompar Rosenta Kustika arrested ki chungala sa kongway panang in Sompar James Peter arrested ki Kawaonabak o J.J. Wolbager arrested ki Sukaw Chinchanga waran na sa pona ng Webakon ni February 1 Yechral kan may arrested Chamberlain Eliam arrested ki Kaonabak o Molten Else arrested ki Kaonabak ni Isu managap man may arrested ye James Woolley arrested ki mi pali japon sa kaway o changa waran na sa pona ng Webakon Nuwalu penangap man arrested ye Sylvia Setuk arrested ki Sukaw Chinchanga waran na sa pona ng Webakon Nituwaw Yechral kan may pachawan arrested Mike Trixon Ioannis arrested ki mi pani chapon sa kaway changa waran na sa pona ng Webakon o uyagawan changa waran na sa pona ng Webakon MJ Santen arrested ki chungala sa kaway panang in Sompar Mikay Luis arrested ki mi bani chapon sa kaway o changa waran na sa pona ng Webakon Leon Santos arrested ki chungala sa kaway o wasa-wasa silipon alen Webakon Bernie Llewellyn Jr. arrested ki chungala sa kaway panang in Sompar ni Yesek Yechral kan mapachawan arrested Tanaki Negatimus arrested ki Sukaw Chinchanga waran na sa pona ng Webakon o niyan so oche mi pali chapon sa kaway niyan so may changa waran na sa pona ng Webakon Yoko Malakay arrested ki Sukaw Chinchanga waran na sa pona ng Webakon Ranwatch February sa kriyaw sa kayo managap man arrested ye chungalat Rico Ioannis at chungala sa kaway panang in Sompar Miyay rayu bakona nga insansan pagki school ang prolangar sa pamaray taray chungal schedule regular magchay koros kun mangi sang clock walu lel clock silu eri miya ko santi uyaw sang paliyang kakalaga kusunat may intersection in 40Y pa social left turn sang isu ba sa klimaw lelang walu alap na may sang o paliyang aki intersection may pacho CAA o traffic cone kan pan pachotan intersection kan po korosen kak chang palipa o kokotato listato paliyach may image me konang ansan sanang chon way pakon anso uksech nan program watch imen kaim sangi ya chungal sakaratan musik pang promail pogi a chungal nan so soche kini 4% kak kapese irekan me sansan imen pleo pagi salmo mal sawas irai serikan Memimi sang Sompar isak riyaw kota le Sompar isak su mainin ngater me arrestetan sa watch sa pagpagicaran papaw nono iragan kasin kupra o sa wasa sa maray sarikan po ratakan lo yang kapan ay match imen kasapul paran church ang success ong lieutenant konsaga ong sang bayan fire and rescue pwebel sakarki irakan makonangan sansalang chonway Kalangan Lieutenant Macarili Corio Elebak Jojo Yerai Kabese 911 Ikamela me Winia Jowa Same Saigun Janon we line emergency line watch 911 we ya emergency line makap line watch on anan karwaru kan kara sabab me ye yarama sola telumu accident anan police te wasame lutakan o karyaw ni Rame Mensair one Jojon call me lelator nan January
memini riop ki wone isak tua riop ki wone isak tua rai jungol o kalangan promo itu dan konsaka mia megot memang kepercayaan nan program fire and rescue iman pagi way pakonan kabar kenrail mepet siniai buek ansawat ni ansaw karagar o isi center yawi essential man ansaw magmay ba kini sigmakot akmailana ng robot kita ang palwatch PA fire and rescue buek railan kak uyata siliko check ansaw tama konangan yawi pagi way pakonan kacing kapar ki o yaraman isi na ansaw karagar watch Pueta pano yata kapalong way bakon. Mweni Europe catch makayam sa kachungol program run watch. Imemple uliang kiti uyat singol kapung amelel kapung ong fisak sayech pueki hamal kap moitang kitsen kap uya program watch o kapung ong pompe wan sawas magmal kitchen so second kit lelet sang ni chepun program watch uya wita lelet oran so watch kalangan kubur karuser kasilelia.